Whaatalo whātu talafolo Radio Samoa le nei fo i tae au, ma lo le fo lau, alo mai au tala o le nei fo i aso tofi. Wa whaamuta nei te e a whaia o ngā wā o ngā mawalulunga, a o a ngai ai e whaia tala noa ngole asau whai ai male sui tu to atasi, a o tala noa pea maali e ngō tutongi o whaia o ngā male matanga luenga wā o ngā. O le whai unga lea na sau i le fiafia na nafi ma wa whaamuta ai nei te e a wa wai, lea na wa wai eiva senga ta itasi e a o onga mai le whale. Ma ue talafou, o leana tele ina toe fiso ta iwave i meli pule ngoa o ngai mātua na po e tusa ma le whaai unga. Ma o leo toe foi umaiwa senga ia o ngai tutono potua o ngai le so. Mai le Post-Primary Teachers Association wa tau fia nei te tee, a o whaasolu tala noanga ma e le to iai se isi te tee se ia o ina maua le whaai unga o tala noanga wa toe whaia. O lo iei le wha moe moe o whaia onga, ia a vele iai o le sui tu to atasi i whiutana ingo lo whaia nei, ma a wala e vave mauai se whaai unga a o se whaai unga tala whea ngai foi. Watoe o se vaiaso umale fisoa soani o lo maua nei mai le malo, lea e to e se aile 25 sene i le lita mai le tau o le suau. O le whaamama a venga le nei na amata maua mai le masino mati o le tausanga tāluai, se i fisoa soani ai tangata i le tau ngata o le tau o le soifuanga. Peita ai, o lea ele o toe mamao na uma lea. Ai i fautuanga le so upo le AA, mua, o le whaatumu o le taavale i le lua pe tolu fo i aso, ai ele i o le aso tolu se fulua Iuni, ona o le atumutumu pe kiu fo i pamu pelisini. Lona lua, o le whao ngau isi a walo fe malanga i ngā tau ngō fie, ma whao ngā pase se pa ua lo ma whaio nā ngā vaai. E se mai ilea wha mama a vengo le whai unga fo i o le masina e wha amuta ile pa ue tolu se fulu maliono pasene, o le tau e tutongi mo road user charges, ma o leo le ato e fo i le tau masani, mai le aso mua i ulai. O le toa tele fo i o tangata mātutua, o lea na o le afa le tau o pasese mo fe malanga i ngā lautero lo o tutongi le taimi nei, o le afa amuta umai le aso wharaile o le vai aso asau. Ua toe alia e isi sea wha a Investia Michael Wood, ma o lea ua wha a mawai mai ai, ma ona tofinga minister. Wha maoninga lea mai le pale Mia Chris Hipkins, ma e wha a pea o isi ana sea o loo i le National Australia Bank, ma le maketi o fiso o tainga. O Wood o lea sa wha a malolo le tu mau le amatanga o le masina. Ona o le vave wha a ilua ino ana sea o loo teu i le malaiva alele i au kilani, ma o se wha a malolo nga ele ia a fia isi ona tofinga wha a le minister. O le whai unga fo e wha a malolo le tu mau e tusa masauno angal pale Mia, sa whaia a o whaatali so esu e ngal komiti al parlemene le so esu e ina mata upu wha penei, wha asanga i sui le mota. Wha ali ai Hipkins, lona wha anoa noa tele ona o lea lava fo i sato e fisili le minister. I le taimina wha amalolo le tu mawai, pe iai lava nisi sea ese mai sea o loo il malaiva aleli au kilani e mo o Mia, ona wha ailoa ona le tūlango le conflict of interest. Peita ai, tale le minister e le ai. O sea wha au popo wato e maua nei, o wha ai unga leo so esu engal komite al parlemene ma ele ngata o i o le trustee, ai o i o fo i o le beneficiary. E ui o Wood o se minister nga lue malosi, mai le palemia, e le tata wana to e minister. Wha amanuia ina le kamupaniva alele le Fiji Airways i le best airline i Ausitalia ma le Pasifika. I sauninga na whai ele vai aso nei Paris na wha ailoa mai ele wha ailonga, ma ole ulua i taimi fo i lea ua manu maloa ele Fiji Airways i le wha ailonga le nei. O le Qantas ma le Air New Zealand lea sa i le tūlanga mua ma le lua i le tausanga tāluai. Peita ele tausanga nei, o le ua fisi uma le Fiji Airways. Tu umai fo i le best airline staff po le kamupaniva alele au pito sili lana au whai ngā luenga i le atu Pasifika, o le anato e maua fo i le Fiji Airways ma ua wha ai tausanga so o ia maua ina pea. Mai le pule silo le kamupaniva alele e ono le te lele Fiji Airways wha atusa i isi kamupaniva alele i le atu Pasifika ai e malo silo lato loto fiti e tali malo. I le au te lenga, o le Singapore Airlines le ana sola ma le world's best airline, ma e silia ma le 2 miliona pa lota na whai mai eile so esuenga, ma au wai eile silia ma le tolu se lau 25 kamupaniva alele ese. Whai watu i tala mai Amerika, whana ele fitu tausanga le 5 tausanga ele fale Kentucky, Amerika, mai leo se whaalawelawe ele i mawhauwhawina, ma o lena tupu i le fale o le ainga. O lo o whaawau nei, whaatalo whatu talafolo Radio Samoa i le nei fo i tae au, ma lo le fo lau, alo mai au tala o le nei fo i aso tofi. Wa whaamuta nei te e a whaia o ngā wā o ngā mawalulunga,
A o anga ia ia whaia tala noa ngole asau whai ai male sui tu to atasi, a o tala noa pea maali e ngō tutongi o whaia o ngā male matanga luenga wā onga. O le whai unga lea na sau i lea fiafia na nafi ma ua wha amutai nei te ea wa wai, lea na wa wai eiva senga ta itasi ea o onga mai le fale. Ma ue tala fau, o lea na tele ina toe fiso ta i vave i me lipu le ngoa onga i mātua na po e tusa ma le whai unga. Ma o lea ua toe foi umaiva senga ea o onga i tutono potua